Dobar dan! Dobra vam sreća. Kako ste, poštovanje? Evo, dobila, došli momci. Evo jedna rakija za vas, zdravo bili. Ja bi vam djecu rekla da bježi, jer će nas ponovo da minavaju. Što napadaju, jel? Vataj, 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 uzimaj! Uzimaj, 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 uzimaj! Jesmo li vam privukli pažnju? Vjerujem da jesmo. Samo u ekološkoj Crnoj Gori je moguće na 150 metara od porodične kuće kupiti brdo po nekoj užasno niskoj cijeni i od njega napraviti kamenolom na kom će svaki dan da se drobi kamen i da se dinamitom odvaljuje komad po komad. To razbijanje kamena je prouzrokovalo letenje kamena i faktički ratno stanje, fizičke probleme. Zidovi su počeli da kucaju, stari ljudi ne mogu da žive mirno u svojoj starosti. Koja firma to može da radi? Pa naravno firma bliska režimu Mila Đukanovića i mislim na firmu Bemax. Pozivam nadležne institucije da podhitno dođu u ovo selo, u okolini Podgorice, u Novo Selo, da dođu, da preduzmu sve mjere i da poruče ljudima iz Bemaxa da ne smiju da uništavaju ljudske živote zbog svog profita. Ako se oni ne pozabave ovim problemom, pozabavit će se slobodna Crna Gora, ali drugi put nećemo glumiti.